umuntu akibaza aba bagabo bahiritse ubutegetsi barimo uyu nguyu barimo na TRAORE barimo GOITA barimo TCHIANI wo muri Niger aba bagabo urabona bafite umuhate wo babasubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili. Ibyo rero ntabwo simbona kwiruka ngo bare igihugu abasivili icyo gihe nta gihugu wahaye ni kwa kundi ako kanya abafaransa bahita bagaruka ni mureke bari abantu bastabiriza ibihugu byabo si ngombwa ngo birukanye ngo bari abasivili ibihugu bitari ibihugu uko ni kombye duta abasivili babitegetse kesi mbona nebera ibihugu itegekwa n'umusivili n'umunsi n'umwe kuva kuri Sankara umusivili ategetswe Burkina Faso uyu munsi mashaka ko bagiye umusivili umusivili ategetse kera gihugu ninde mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Dr. RUSA Bagirishya. Dr. uraho neza? Nisaba. Amahoro. Hashize igihe rero muri Afrique de l'Ouest cyangwa muri Afrika y'Iburengerazuba hari amakuru atandukanye. Uribuka ko mu minsi ishize aribwo Perezida wa Guinea yasheshe guverinoma, nubwo mu minsi ishize nabonye yashyizeho minisitiri w'intebe mushya. Hanyuma ku rundi ruhande turaza kugaruka kuri icyo ngicyo turebe imyigaragambyo yabaye kugeza ubwo barasa n'abantu babiri. Muri Burkina Faso naho hamaze iminsi havugwa amakuru hari intagondwe zishe abantu 15 zibateye muri kiliziya. Ariko kandi abantu bakanibaza ku bijyanye na CEDEAO yakuyeho ibihano yari yarafatiye Guinea, Mali na Niger. Hanyuma bamwe bati ibyo ngibyo mwabikuraho mutabikuraho twe ntibitureba. No muri Senegal harabaye imyigaragambyo isaba Macky Sall gushyiraho itariki y'amatora ya perezida. Dr. duhere ushaka nta kundi bigomba kumera igihe cyose ibihugu bitarabona souverinete. Ibyo bibazo bigomba guhoraho. Bizashira ariko bizashira ni mouvement hariho changement géopolitique ku isi. Donc ni nkaho mbese ubusida isa nabiri kirasamba iri kwirariba icyo yagenda iranduye muri Afrika. À mon avis byaba Senegal byaba AS byaba Guinée ntabwo bari bonyine. C'est toujours la France Afrique. Reka duhere kuri Guinea. Kuri Guinea General Mamadi Doumbouya arabyutse aravuga ati ngewe nsheshe guverinoma, hanyuma mfunze imipaka y'igihugu, hanyuma mfatiriye konti z'abari abaministiri, mbambuye n'imodoka za leta, hanyuma mbambuye passport zabo. Nta n'igisobanuro na kimwe. Umwanzuro nkuriya urasanzwe muri politike ya hariya? Oya, ibyo bibaho ni politike interne. Kubambura passport ntabwo bambaye passport. Yabambaye passport diplomatique. Ibyo ni bisanzwe, c'est tout à fait normal. Imodoka nazo ni zakazi. Ibyo nabyo ni normal. Guhindura guverinoma c'est tout à fait normal. Numu perezida mushyashya ntawamenya yagiyeho akuze kudeta. Bene rero uriya mu perezida aba ari fragile cyane, hashobora guca abandi inyuma ye akabona ko bashaka kumuhirika.
ntabwo yapfuye kubigira accidentellement kuko igihe amaze si gitoya kubera iki yabigize ubu ngubu. Hari ukuntu muri Afurika ubu ngubu hariho les forces extérieures ziriko ziramba, c'est toujours la français, ziriko zirexerisa ama activité noire atagaragara kubera imbaraga barafite nka kera ntabwo zikiriho kuko bari abaperezida bose nta n'ubu kiriho n'umwe. Noneho muri gino barabimenyereye kuko na Sekuture ni kuri byagenze. Sekuture yitwa dictateur kubera iki yanze kumvira De Gaulle, yanga kujya yanga Francefa, don bakiriya abawopoza bashaka kumukuraho amakudeta ya buri munsi, abashaka kumwica buri munsi. Noneho kuri defensif nawe akagera oppression iri beaucoup plus forte akabica, nuko yitwaga dictateur. N'uyu muperezida rero uriya Doumbouya ntawamenya, no gukurikira neza tukareba ntabwo yapfuye gukuraho guverinoma par accident cyangwa ngo yarose, kuko ntabwo bibaho ubundi kugira ngo mu guhindura guverinoma ikureho de embomate ubakureho rimwe. Ariko se nta no gutanga ibisobanuro, nta no kuvuga ngo ibisobanuro byose ngombwa arabihandeye. Erega ni kudeta sibyo, iyo bari umuperezida wagiyeho d'une façon diplomatique, ariko naho biragoye yabwira parlement, ariko yagiye kuri pouvoir par force, il n'a pas besoin de donner explication. Abikora rero mu gihe bateganya gukora amatora mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka, urabona ayo matora kibaye igihe kiracyariho. Ibyo ntibyabuze amatora, peut-être wasanga nacyo yabikoreye kugira ngo prepare amatora uko ashaka. Ntawamenya, ashobora kuyi guverinoma yari iriho abona peut-être yari kuza deranje amatora ye, ashobora kuba batamushakaga. Iyo bamushaka ntabwo abakuyeho. Ubundi se amatora ubundi yayamamaza amacyambaye umwenda wa gisirikare cyangwa oya gusezera mu gisirikare bisaba iminsi ngahe? Bisaba iminsi ngahe? Isufide mbomate agasezera mu gisirikare. Nabonye nyuma y'iminsi 8 yari ashyiraho uwitwa Amadou Uriba, ni impuguke mu by'ubukungu, ahita amugira minisitiri w'intebe. Avuga rero ko afite inshingano yo guhosha umwuka mubi hagati ya leta n'abigaragambya. Uwo premier ministre ubwo buriya we arazi impamvu, uretse ko inkuru ya muperezida yamugira minisitiri wa ekonomi basi, kuko no hari ibintu ntarumva neza buriya igitubwa bira bihugu bitarabona souveraineté yabyo. Biriya bihugu byose biri kuri kote, hari ibihugu byinshi biri kuri kote. Ibyo bintu narabyibajije biranyobera. Hari Togo, hari Benin, hari biriya byose, biriya bihugu biri kuri kote byose bifite peteroli, ariko ntibiexploite. Peut-être nk'uwo minisitiri yagize premier ministre yabaye nka minisitiri wa ekonomi, nibaza ko bakeneye imbaraga nyinshi muri ekonomi, kuko ntabwo byumvikana kugira ngo Benin irinde kugura peteroli yo muri Nigeria ya fraude kandi iri kuri kote. Iriya golfe de Guinée ni peteroli kwiza kuri za Saharawi ni peteroli. Na Senegal urazi ko ifite peteroli nayo yari yatari exploiter kuri Ufaransa utabishakaga na Cote d'Ivoire. Ubu rero biriya bihugu bifite souveraineté, biriya bihugu byose biri kuri golfe de Guinée biba bifite peteroli nyinshi cyane ku buryo muri Afurika ashobora kuba twaba ba mbere bafite peteroli nyinshi, ariko kubera Afurika juste itarabona ya souveraineté yayo ntabwo ipfa ku exploiter, ntabwo ikora icyo ishaka, ikora icyo bashaka. None Dr. iriya guverinoma twavugaga yakuyeho uyu muperezida Doumbouya, ko n'ubundi yari guverinoma yari yarishyiriyeho yo gateganyo yo kumufasha gusubiza ibintu ku murongo. Ariko urumva yari yagateganyo, iriya guverinoma si muri gituma ibateye ikibazo, yari yagateganyo, yari provisoire. N'iyi ngiyi ariko n'ubundi irabire yikuraho c'est normal, yagateganyo. Iyi ngiyi ishobora kuba yagateganyo ubu ayishyiraho ariko akayikonfirma. Ubundi umuntu umushyizeho nyine ukavuga agateganyo, ni byiza umushyira dans l'insécurité, bituma umucunga neza, ari dans l'insécurité, ntabwo ari sur de lui-même.
kenshi akoraniye none ugakonfirima rero ushaka. urumva igihugu ntago kiri mu bihe bibi byatuma munafunga imipaka. Oya, ibyo gufunga imipaka ntawe ubizi we, igituma uvuga ngo umupaka no kuvuga hari danger siri externe yagiraga. le danger ntabwo ari igere gusa. Hari ama contact ushobora kuba utari suri udashaka ko agera iwawe, afite influence runaka iva hanze. Gufunga imipaka ni bisanzwe de toute les façons, arafunga imipaka terrestre gusa, aerienne igihugu kirakomeza. Nta nubwo burya n'igihe CD yafungaga yafatiraga ibihano Mali, ntabwo yigize afunga umupaka we hagati na Mali. Ko atawufunze kiriya gihe akawufunga uyu munsi azi impamvu. Nta gikuba cyacitse, sinzi n'igituma avuga ko ari igikuba cyacitse. Nta gikuba cyacitse. Dr. iriya myigaragambyo yabaye umvaga bigaragambye basaba ko umuyobozi w'urugaga rw'abanyamakuru ufunzwe yarekurwa, bakavuga ko ibiciro by'ibiribwa bigomba kugabanuka, bakanasaba leta kureka itangazamakuru rikisanzura ngo kandi n'imibereho y'abakozi ba leta ikavugururwa. Ibi bibazo ku butegetsi bwe urabona bishobora kuza kumworohera? Ibyo ntaho bitari. Ibyo ntaho bitari. Bariya igituma yahinduye guverinoma wasanga nibyo byose biva kuri iyo guverinoma yariho, kubera ibyo bibazo aho ibiciro bitazamutse ni hehe, aho umunyamakuru avuga ibyo ashaka ni hehe. Iriga uriya mu perezida yagiye kuri perezida yafashe kudeta, yakoze kudeta, nuvuga ko ntabwo ari bwabe accepté. Rero iyi guverinoma ibyo ngibyo byakwereka impamvu yakuye iyi guverinoma, kuko ibyo bintu ntabwo byazindutse bikaba ku kanya, ahubwo ibyo uraza kubona impamvu yakuye iriya guverinoma. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuba byari susandire byazamutse, ibyo byose birashoboka, ariko nta gikuba cyacitse muri Guinée. Humura, la situation va se redresser. Mu kanya rero twavugaga ibyo bya AES tukavuga n'iyi Guinée, ariko umuntu akibaza aba bagabo bahiritse ubutegetsi barimo uyu nguyu, barimo na TRAORE, barimo GOITA, barimo na TCHIANI wo muri Niger. Aba bagabo urabona bafite umuhate wo kuba basubiza ubutegetsi mu maboko y'abasivili. Kubera icyo buza bonyine nuko ari bo bavuba baheruka. No. Abandi uzi hari undi babakurikiye nyuma. Gabo ni ryari? Gabo se Gabo birasa n'imwe byawe gusida des poids des mesures. Ibyo byabaye hose. Na CD yafataga ibihano yirukana bariya barindwi, ibihugu birindwi muri 15 byakoze kudeta. Izo kudeta ni normal, si muri gituma mu bihugu nka ibihugu byacu bitarabona souverinité. Izo kudeta ni normal, gusa iba kudeta iyo itagizwe mu ruhari no hanze. Nakunze kubabwira nko muri Burkina Faso, Damiba yakoze kudeta nta kintu yigeze avuga, yaba CD yabo nta cyavuze, yaba Ubufaransa nta kibavuze. TRAORE akuyeho Damiba ikiba kibazo. Ubwira difference. Chad hani mu bwango kwadasubiza ubutegetsi mu civil ni general, ariko nibura we yatangaje igihe cy'amatora mu kwa gatanu. Gutangaza igihe cy'amatora wari wese yagitangaza, ibyo nta kivuze. Aba kuki batagitangaza bose ntabwo situation y'igihugu ari cyo kimwe. Niba TRAORE Ubufaransa bushaka kumwica baca muri Côte d'Ivoire na Mali, byose murabizi, ntabwo bafata igihugu ngo gihe abasivile muri situation nk'iyi barimo. Ntibishoboka. None se we kuki agifata igihugu yasezeranyije ko azagisubiza abasivili? None se yabireka akabanza akareba situation akayigira normal akatangaza. No, n'ubundi azagisubiza abasivili. Wero problem. Rega nawe n'umusitwaye agomba kubabazwa n'igihugu cye. Ariko ntabwo Occident nigeze muha amahoro. Bo barashaka sapo, barashaka kumwica.
ntabwo rero n'uyu munsi barumvise ko hari n'abateretse bateye bakajya kwica abantu mu isengero donc bagomba kuranforsa imbaraga z'abajihadiste kugira ngo France justifie ko bihari kubera itagihari. Ibyo rero ntabwo simbona kwiruka ngo bare igihugu abasivile icyo gihe nta gihugu wahaye. Ni kwa kundi ako kanya abafaransa bahita bagaruka cyanya abanyamerika surtout abafaransa bahita bagaruka nicyo bashaka nta kindi. Urabona byoroshye ko iyo situation sécuritaire bayishyira ku murongo bazayishyira ku murongo muri iyi myaka bavuze bari abahungu bazaye imyaka burya imyaka hari imyaka uvuga ntaho babihuriye kuko hariho details personnel abantu bari inyuma utamenya programme zabo. Biragoye kuvuga ngo ni umwaka bizava situation zinormaliza au fur et à mesure. Ariko ubundi sibo urabarenganya kuko igihe cyose watarakiri hariya avec mission yo kudestabiliser biriya bihugu biragoye kugira ngo uvuge ngo ni umwaka w'intuye ntuzigiye watarazabiraho. Sije birantangaza we ko mutavuga ngo aveho yarahinduye constitution akiyongera n'uwa Senegal yashaka guhindura. Rero hariya haracyari ibibazo biva kuri France. Ni mureke bari abantu bastabilize ibihugu byabo. Si ngombwa ngo birukanye ngo bari abasivili ibihugu bitari ibihugu uko ni combien de temps abasivili babitegetse. Kesi mbona nebera bihugu tiye n'umusivili n'umusino kuva kuri Sankara umusivili atiyezwe mu Burkina Faso. Uyu munsi mashaka bagiye umusivili umusivili atiyezwe kera gihugu ninde kubera cyumba ko TRAORE bava bakajya umusivili bavuga ngo eri démocratiquement watowe mu buryo bwa demokarasi n'abandi none si bari bose ntibaturwaga nawe rero niyamamaza atorwa. Ntabwo iyo ari priorité ni sécurité. Ese Dr niba yifitiye icyizere cyuko yamamaje yatorwa si ngombwa kwiyamamaza ngo yatorwa twese turabizi nanjye namutora ariko priorité si ugutorwa. Amatora ni iki bundi ngombwa amatora ni ngombwa. None se kuvuze ngo buri gihe hatorwaga nyine umusirikare niko byaremeza niba ifitiye icyizere niyamamaze nawe umusirikare bamutora. Ibintu nibiguma gutyo ibintu birahinduka ariko gutorwa suffrage universel ni ikintu Afrika igomba gusubira kureba neza ahubwo ntabwo ari ngombwa n'amafaranga menshi bisaba kandi yakoze ikindi kintu. Ariko niba atari ngombwa TRAORE ko yabisezeranyije abantu yabikoze. Niba atari ngombwa yagiye kubibasezeranya kubera iki yababwira ati nge mundeke mbanze nshyire igihugu ku murongo ibyo by'amatora tuzabe tubitekereza. None se yavuze ko amatora azaba ryari? Yavuze ngo icyo akeneye ni ukubanza gustabiliza igihugu. Ibyo uri kuvuga ko yari yatanze imyaka 2 yavuze ati mezi 28 no iyo myaka 2 yatanze bigeze bamuha amahoro ngo ayikore astabilize igihugu muri iyo myaka 2. Iyo myaka 2 arayitanga ateganya ko igishugu kiba kiri kuri stable ariko ntabazi forces extérieures zitamushaka. Icyo gihe ntabwo yahita avuga ngo yango ngo nari nabuze imyaka 2 reka ngende. No biriya bihugu ko ari bitatu bifite gahunda yindi yo kuba igihugu kimwe ni mubireke ni muvuga ibindi ni mureke bivugwe na Occident. Afrika ni biha amahoro na CEDEAO ni biha amahoro. CEDEAO bayivuyemo ntibazanayisubiramo. Nabonye yaresi bakuriraho ibihano yishatse kaberekeraho biriya bihano bya pedalizaga CEDEAO gusumbabo. Biriya bihanisha ikaberekeraho ntabayisabye ngo ibikure. Yakuyeho ngo ibihano by'imari n'ubucuruzi yari yarafatiye Guinea inakoraho inzitizi zari zarashyiriweho abanyamari. Hariya ni ukugira ngo abinginga bareko batava muri France fa. Hariya ni ukugira ngo bareko batava muri iyo mewa muri Union économique monétaire.
baragira ngo barebe ko batava muri Francef ariko baratunganya wabo bazayivamo. AES izagira ifaranga ryayo. hari aho bigeze ariko buriya ibintu by'ifaranga ntabwo byihuta, biragenda bike bike ariko ndabizi ko ariko bizagenda. Francef yose fini bazayisubiramo ndabizi. Ariko bijya guhindura ifaranga ntabwo ari ibintu bipfa kwirukanka kubera haba hari depo ziri aho, hari amategeko yandi, hari byinshi ntabwo ari ibintu ukora, ntabwo ari nko gukora kudeta. Mone ni ikintu gikomeye. CEDEAO yose bazayigarukamo cyangwa CEDEAO no CEDEAO si n'igiki. Rega CEDEAO si Nyafrika. CEDEAO twagira Imana yasenyuka burundu. Ntabwo ari Nyafrika CEDEAO. CEDEAO irura ku mafaranga y'Union Européenne. Ifunctiona ku mafaranga y'Union Européenne. Yitwaye nabi CEDEAO ni ibisanzwe ariko iyo ufite ukorera wundi. Donc ni ya politique ya De Gaulle yavuga ngo colonisation au visage noir. Donc tugira colonisateur bafite visage noir, donc bawufite ibwanyi, abirabura bakoloniza bagenzi babo, bawufite ibwanyi ba Mobutu ba De Gaulle nibyo. C'est ronu suri colonisateur visage noir. Dr. mu minsi ingahe ishize muri Chad naho havuzwe ibintu byo gushaka kugerageza guhirika ubutegetsi, hahita hicwa utavuga rumwe n'ubutegetsi. Chad yo bite politike yayo? Numvaga Chad uriya nari mfite icyizere kuri ya muhungu uriya mu president asa n'ushaka kuva ku Faransa, sinzi aho bigeze. Ariko nuba yaratangiye kwica abapoza, numva ko bitari hafi kuko donc nuba si umupanafricaniste. Umupanafricaniste ntamena amaraso, nta cyizere uriya bazamukuraho nawe. Ntabwo wari wumva aho TRAORE yishe, wari wumva aho GOITA yishe. Numvise aho DOUMBOUYA yishe. DOUMBOUYA se ni DOUMBOUYA ni DOUMBOUYA nyine. N'ubundi nta mupanafricaniste umena amaraso. Nawe ntabwo ari panafricaniste DOUMBOUYA? Si je crois pas. Sinigeze mbyumva kuko yari umulegionnaire. Biragoye kugira ngo umulegionnaire abe panafricaniste. Biragoye. Bya ngo umulegionnaire umva icyo aricyo. None se uyu Chad we urumva aba bantu bashobora kumuhirika koko cyangwa kuko no mu minsi ishize yari yagiye mu Burusiya kuganira na Vladimir Putin, singira ngo akarume abacadiye kuko uriya yaramaze iminsi abacadiye bamereye nabi ndabizi. Abacadiye bamereye nabi ariko azi yuko Chad abacadiye nabo hari influence ya biriya bihugu bindi kandi akona biriya bihugu bindi kuko nuzapo bizedora kusi kugira ngo duhindure biragoye kugira ngo tuve mu maboko ya gusida. Rero burya yatangiye kwegereza Uburusiya ariko sinzi niba muri mentalite ze yaravuye kuko ni makuru bamushyizeho uriya aracyafite ikibazo cyo kurasha amakuru, kwikuraho amakuru. Ariko Macron c'est un président atagombye gutera ubwoba ko déjà c'est pas un président celui-là. Ni waba afite ibibazo bashobora kubara n'uburayi bwose, uretse ko uburayi nabwo bufite ibibazo. No muri Nigeria numvaga bavuga ko igisirikare cyashatse guhirika ubutegetsi. Buriya se umuperezida nawe bafite, buriya sinabwiye kuva kera ko atari umu Nigeria so président. Na il travaille pour l'Europe. Niwe cyane cyane washushaga CEDEAO murabizibuka. Bashaka gutera Nigeria. Utsuka abasirikare bo muri Nigeria bavuze batoyato umugambi ntawo dufite wo guhirika ubutegetsi. C'est ça. Yasigaye yabaye isolé na parlement. Na parlement yabo yaramwizoye. Yabaye wenyine. Ni hamwe umuperezida agenda akavuga wenyine nta wundi muntu bagije inama. We yashaka kunezeza amakuru gusa.
nawe ari kuri risk yo kuba bamuhirika cyangwa afite amarisk mu mateka ya Nigeria se guhirika ubutegetsi ni ibintu byagize cyane cyangwa bashobora no kumureka akarangiza manda yashobora kwirangiza ntabwo ari cyane kuko buriya Nigeria ni federale igihugu kiri federale biragoye kugira ngo amayeta yose ni amayeta 36 kugira ngo amayeta yose ashyire hamwe biragoye ariko wahirika ubutegetsi se ari umusirikare yajya muri ibyo by'amayeta yego hose birimo buriya no mu gisirikare amayeta yose aba ari represente niyo mpamvu kuri detail yagorana ziragorana reka tuvuge kuri Macky Sall wavuze ko yashatse guhindura itegeko nshinga cyangwa ushaka kongera kwiyamamaza yashatse kuguma ku butegetsi kuhereza gushyira kwigizayo igihe cy'amatora ku munsi utazwi cyari ikibazo ariko nyine yabuze appui ashobora kuba Ubufaransa bwaratinye kumwapuya bikamuhindukana none buriya muri Senegal hari ukuntu idini ryabo bariya bamizirima barabubaha cyane barakoranye kuko si ubwa mbere kuri Macky Sall na wadi yashatse guhindura constitution abantu bita risage b'abamizirima barakorana baramubuza na Macky Sall ashobora kuba aribo bamubije arabubaha arabumvira situation yese ko nubundi isa nk'itarajya ku murongo ntabwo ishobora kujya ku murongo biragoye ko Macky Sall nawe ni president utegekera France biragoye rubina abaperezida biriko birabagora muri Afrika abaperezida bategekera Uburayi biriko birabagora ko Occident nayo ifite ibindi bibazo kandi ubu ntigifite imbaraga zihagije ari kera nka buriya buriya wadi niwe bashaka Karim baramushyizeho kandi afite dosiri très noire ariko bisa nkaho n'ubundi byabo bitarasobanuka numvaga Macky Sall avuga ko agiye gufungura imbohe zirimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ashobora no gufungura Sonko azabafungura ariko rero nyine ibyo yashakaga ntibyakunze hariya byatumye acika intege buriya ashobora kuzagafungura kuko natafungura arebye nabi muri Senegal baragumuka cyane bashobora kujya mu muhanda rwose bakatwika bira ibintu bya France bihari nacyo kiba giteye ubwoba Macky Sall kuko muri Dakar hari ibintu byinshi bya France ama-entreprise ya France amenje ari hari iyo bagize manifestation barabitwika biriya noneho bigatuma rero akanga uko Macron n'umbwira ati genda neza genda buke buke ya Dr. Sindi rero dusoza niba hari andi makuru ari kuvugwa muri CEDEAO no CEDEAO amakuru yayo nuko gusa iri uzagoni iri kwirasamba nka kuri ya Sahel urabona hari ibintu bikurikirana Sahel c'est fini Sahel c'est fini Sahel ivuyeho na mbere CEDEAO nayo yategezwaga byaragaragaye ko nayo izagenda ariko ikintu kisetsa cya Mauritania yavuye muri CEDEAO nta kintu abantu bavuze ariko bivuye kibi kibazo afite CEDEAO byari ibihugu bitatu biri très important muri Sahel byari très important au point de vue stratégique au point de vue économique donc na CEDEAO rero irarisika kugenda ya Dr. gusa nta gihombo kizaba kirimo ya gahunda yo kwishyira hamwe kwa bira bihugu igeze oya yo ndabizi iri mu nzira oya ndabizi iri mu nzira abigeze sinahamenya ariko ndabizi ko iri hafi kwikura muri France fa nabyo biri kumwe byose kizaba igihugu kimwe monnaie imwe ni drapeau imwe na defense imwe kizahindura n'izina kizitwa murabizi bitakoguruma Dr. wakoze cyane kadusoreza mwakoze namwe badukurikiye iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu kwibuka ntawe ntabwo
murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim TRAORE ukuriye agatsiko ka gisirikare